तो लोकंठू मुझे अलग प्रकार रोसे करे कहीं टेक्नोलोजी हेलो हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपण मानकू आ गोटे नव ब्लॉग रे स्वागत करछि। वर्तमान आम देउडरू आसिलु आसिकी आम रोसे करू होते आमर चली एडी बासन मजामजी आ बहुत जोर से आमर एडी माने देखो आग पछ मु कुआडे माने गोटे वीडियो को केते मु एडिट करबी सेपड़ू माने खराब भाषा प्रयोग कर बहुत क्या प्रयोग कर कौन कह क्या बुझेबी सी सेपटे तल आड़ प्रयोग कला कि पछ आड़ आड़े आमती मुझे बेसी काटाकाटी करें टे सुधा आपने इग्नोर करेंगे ठीक अच्छे एवं आमर बासन मजा सरी ना सरीनी बासन मजा चली तले से भाईटा जा बासन माजुची आम ये बसीचु आज प्लान है आम चिकेन करवा चिकेन करवा मु दुकान जीविनी आज से भाईटा जीव से दुकान जीव तो मुझे मसला कसिक रेडी करी सी आसो डायरेक्ट पड़ो आ बहुत सारा भाई मैंने भी कमेंट कर जाके भी कमेंट कर जो मैंने नुआ सब देखुच जदि मो चैनल रे आ जो मैंने पुराना अच्छा से तो जानते माने भाई मैंने कमेंट कर भाई कौन काम करुच कौटी रोच आमती सब पैसा पत्र ये सब एमती कमेंट कर तो जो मैंने आगुरी जानिच से मैंने तो जानते आमर ये आम पंडिचेरी रोचु काम है आम गोटे जाल कंपानी आम अच्छु पिला कथा भी कहे भाई आम कम करूँ आपण फोन नंबरटा दियो भाई फोन नंबरटा दौनी ये बहुत सारा भाई मैंने कमेंट कर फोन नंबर भी मागुंट जदि फोन नंबरटा देवी बहुत सारा कॉल भी आसो आपण को मैंने जिते फाँका हम से मुझे कहीदेवी एमती वीडियो नहीं कहीदेवी हाँ ये फाँका अच्छी जदि किए कम करार अच्छी तो कंटाक्ट कर से मेसेज फेसेज कर एबे तो टिके पिला एमती अच्छा पूरा मालिक एते माने दरकार नहीं सी तो ऑलरेडी कहूला जे पिला मैंने आसवाई से मना करते आसते पिला अच्छा से गला आसबे से आसनी आपण मैंने जिते बड़े दरकार हे पिला मु तो वीडियो पकईदेवी आपड़ से कंटाक्ट कर ठीक अच्छे आमर एबे रोसे फोसे करवा तो चिकेन हम से भाई केत जाऊँ मजा मजी करके आसिले ये तो आमर चली टोका मैंने सब कौन कर देखु देख माने एटा जो बस माने माने जो खराब भाषा प्रयोग कर एक्चुअली हम सान्ताल समाज से भाषा से प्रयोग कर जहाँ तू ये ब्लॉगटा मुझे जाऊँगी तो सेटा ओडिया लोक बुझीपारे आ जो मैंने बुझीपारे तो बुझीपारे आटा इग्नोर करेंगे आपाई माने एत एडिट भी मुझे से बहुत सारा प्रयोग कर जो मैंने जदि खराब भावुंट आपण मैंने मत क्षमा करेंगे खराब भावतुनि समस्त तो बुझे हेनी से निज लाइफ से मैंने जहाँ भी प्रयोग कर सियाड़े जदि से किसी कहे तो आदर तो सुगा तो सेमती टे बेले बेले मुझे भी फिल्टर माने एडिट करूनी टे एमती सुगा देले भी मुझे छाड़देव और ठीक अच्छे चलो जा मसला फसला छेचिबा आ रोसे स्टार्ट करवा चलो तो आमर चिकेन यहाँ है आमर से जो अदा रसुण अदा रसुण देखते एत बड़ गिलास से अच्छी आमर तो दी जन चिकेन खाइबू केते खाइबू अल्प टिके आणबू आमर 100 टंकार नहीं आसबू आना एत पकईबानी एति और ठीक अच्छे चलो छेचिंग करवा आ देखु ये मुझे छेचिकी यहाँ गुंड करदेली आमर ग्राइंडिंग फ्राइंडिंग किसी ना कि गाँ आड़े जमती आमर हुए से जो शिड़े बटा हुए आमर से एमती किसी ना खाली यहीटा खाली छेचा छेची माल आउ सब से गुंड का पड़ू तो जानते भी टेस्ट का जहाँ हम टे ओडिशा टे माने टेस्ट टे कम जहाँ भी आखिर कौन बटा हम टे जो बटा मालटा जोटा से पूरा बढ़िया लगे आटा छेचा मालटा यहाँ खास लगे ठीक अच्छे से एमती पेल दो कौन कर दे ठीक अच्छे आरे भालू मत बहुत जोर से अनौची सी कौन से मत अनौची मत तो डेली देखुच पुणी कौन ये सब आमर मोर सब्सक्राइबर का ये सब देखो ये मत देखुं ये सब सब्सक्राइबर मोर आ सब्सक्राइबर से मुझे सब्सक्राइब कर देती मोबाइल नहीं मुझे सब्सक्राइब कर देती मो वीडियो देखुच ना नहीं ये मत लगुन वीडियो देखुं बोली
ଖାଲି ମୁଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି ନା ତାଙ୍କର, ଆଉ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଯେତିକି ସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଏ। ଦେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ମାରିଦେବି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼େଇବା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଏ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତି। ଗାଁ ଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆଡ଼େ ବି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲ, ଏଇଟା ଆମର ଛେଚାଛେଚି କରିଦେଲେ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା କଷାକଷି କରିଦେବା। ସିଏ ଚିକେନ୍ ଧରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଟିକେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା, ନହେଲେ ସିଏ କହିବ କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ମାର୍କେଟରୁ ଆଇଲିଣି ତୁ କିଛି କରିନୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଢ଼େଇ ବସିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେ ଶସ୍ତା ବାଲା ଭାବିନି। ଆଉ ଆମର ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ, ଏ ଶସ୍ତା ବାଲା ଚଳେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ୟାକୁ ପକେଇବାଟା ଖୋଲି ହେଉନି। ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ହେବା ତ ଏଇଟାକୁ ପକେଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି। ଭାଇ କେତେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଟିକେ କମ୍ ଧାରା ଟିକେ ଜାଣିଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଫସଲା ଏତିକି, ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମର, ବେଶୀ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ବେଶୀ ରୋଷେଇ ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଖାଲି ଯାହା ଏଇଠି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛୁ, ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ବାସ୍ ପାଇଲା। 1900 ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗରମ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଆମର ପକେଇବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ବ୍ଲଗର ଏଇଟା କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଇଗଲା ଏକାଥରେ ଏଠି। ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଟିକେ ଶିଖିଯିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଯଦି ବାହାରେ ଆଡ଼େ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରୋଷେଇ, ତ ଏମିତି କରିବେ ରୋଷେଇ ଆମ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ରୋଷେଇରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯାହା ଲୁଣିଆ ହଉ ଇଏ ହଉ खामा का नहीं निकलना है, माने टोटाली कमिया नहीं निकलना है, सब ठीक अच्छे। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ପକେଇବା ମସଲା ଫସଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପିଆଜ ପଡ଼ି ସାରିକି ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ପକେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ପକେଇବା ତ ବ୍ରେକ୍ ବାତ୍। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ ପକେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରେ, କାହିଁକିନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଇପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଭାଜା ହେଇନି ତ, ଏଇଟା ଟିକେ ଭାଜା ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ଏଇ ମସଲା ଫସଲା ପକେଇଦେବ, ଏଇଟା ତ କଷା ହେଇଗଲା, ସେ ଟମାଟର ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପକାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ କହିଲେ ଟମାଟର ପକାନି, ମାଂସ ତ ଏତେକା ଅଛି, ଆଉ କାହିଁ ଏଇଟା ଏଇଥିରେ ହେଇଯିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଏଇ ମସଲା ଫସଲା ପକେଇବା। ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ମସଲା ଏକା ପକେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲି ଉଲ୍ଟା ମୁଲ୍ଟା ମୁଁ ପୁରା ସବୁ ମୋର ମାନେ ପକେଇଛି ମସଲା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ନୁହଁ, ମୁଁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆଳୁଟା ଶୀଘ୍ର ସିଝିବନି ନା, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁଟା ଆଗରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତ ସବୁ ସିଝିବ, ଏଇଟା ସବୁ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ମିକ୍ସିଂ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚିକେନ୍ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ଚିକେନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କାଟିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ସାହେବ। ଆଉ ସେ ବି କହୁଥିଲା ଆଜି ଭଲ ମାନେ ଚିକେନ୍ ଦେଲାନି, ସେ ଗୋଡ଼ ଆଡ଼େ ଦେଲାନି, ସେ ସବୁ ଛାତି ଆଡ଼େ ଦେଇଛି। ଛାତି ଆଡ଼େ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଡେଣା ଆଡ଼େ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଚିକେନ୍, ତ ଆକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି କଷିବା। ଆଉ କ'ଣ କଷିଲେ ସବୁ ମିକ୍ସିଂ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ସବୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷାଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ପିଆଜଟା ଟିକେ ଗୋଟାଏ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ଆମର। ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନୁହଁ ଯେ, ସେଇଟା ଦୁଇଟା ପିଆଜ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଦୁଇଟା ପକେଇଦେବି କାଲି ଆମେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚଳିଯିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି କଷା ହେବ, ଏଇଟା ପାଣି ଫାଣି ବେଶୀ ଦିଆହେବନି, ଖାଲି କଷା ହେବ, ଖିଆ ହେବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 2 ଜଣ ଆମେ ଏତେକା ଖାଇବୁ କ'ଣ, ଆଉ ସେଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଉପରେ ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ବସେଇ ଦେଇ ଯିବା, ଟିକେ କମେଇ ଦେଇକି ପଳେଇକି ଆମ୍ବଟା ଖାଇକି ଆସିବା। ଟିକେ ଉପରେ ଆମ୍ବ ଖିଆ ଚାଲିଛି, ତ ଆମ୍ବ ଖାଇକି ଆସିବା। ଢାଙ୍କୁଣଟା ଦେଇଦେଇ ଚାଲ ଛାତ ଉପରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ଲେୟାର ଏକା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଏତେକା। ସେ ହେଲା ରାଗ ହେଲା। ୱାଓ ଖାଇ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଖାଇସାରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ପନିର ହେଉଛି, ପୁରା କାଟା ହେବ କେକ୍ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ପୁରା ଜରିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ଓକେ। ତ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ପନିର ହେଉଛି, ଅଣ୍ଡା ପନିରଙ୍କର ଆଜି ଝୋଳ ହେଉଛି। ପୁରା ଏତେ ଯୋଉ ରାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ତା 2200
ମୋ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ପୋଡ଼ୁଛି ଖାଲି। ଓହୋ, ତ ଆମ ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେବା ଉପରେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ହେଇଗଲାଣି ତ ତରକାରୀ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର।